मरुओइबा पाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंगचत की मांगोइनना कुकी लालुलुप सिंगा इंडिया लैंगाक अनि की मरक्ता सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सांगदोकपगी खुयत पिनखरे कुकीजो काउंसिल ने नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा मी चटोक चसिन अमदी पोचै पुदुना चटपदा अथिंगबा थमलंबा सेंटर गा यानाबदगी अथिंगबा अदु लौथोखरे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर की खोंगचत लाखिबा सेप्टेंबर 13 लाकनी हाइना थौरांगलिबा असिगिदमक मणिपुर लेंगा की माइकैदगी इम्फाल मनुंगी लंबी सोरोक की केब मौबगी थबक हौजिक कन्ना चंगसिल्ले अमदी पीएम नरेंद्र मोदी ना मणिपुर दा लाकलबदी मयाम दा लाले हाइजगदबनी मियाम ना महाकु मतौ करमना ओकदौरिबनो हाइने एमपी बिमोल अकोई जमना हंगलकली मयाम खुरुमजरी आइस्को मीडिया की मणिपुरी पाव मी एंग ताबिरी बख्वाई पनमक पै पिंकी ओक्रमना तराम नोकचरी पुंजासी फावबगी मरुइबा पाव सिंग पिजरी इंडिया लेंगा का कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ अमदी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ का लेनरंबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु अग्रीमेंट अदु मखा ताना चही अमा सांगदोखरे ngasi na hauna na khuyek pinakhiba yana cherol asigi matung inna KNO amadi UPF aniga India lenga ka revise tawraba ground rule single loina agreement asi makha tana sangdoktuna loop ani asigi nakal ohum gi oiba wari sanaduna India gi constitution gi makhada makhoi gi oiba political settlement ama taunana ba khongthang su lokhatba hauragani hairi अनौबा रिवाइज ग्राउंड रूल असिदा केनो अमदी यूपीएफ अनिना वायलेंस अमता तौदबा अमदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लेबाक असिगी लो अमदी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakna चटपा हाइबा वाफम सिंह मयेक सेंगना पल्ली मसीदा नतना केनो यूपीएफ अमदी लुप अनि असिगा चटमिनरिबा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन पुमनमकना इंडिया अमदी इंडिया की मपानदा बेस तौबा अतोपा खुलाई पाइबा लुप अमतगा मखल अमतगी मरी थमनदबा सिक्योरिटी फोर्स अतई अतोप ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा मियाबगी मथक्ता सीबा नाबा नत्रगा अमांग अता थोकहनबा याबा एम्बुश अटैक मिफा मिपुन अमदी सेनखाई थुमखाइना चिंगबा थबक अमता चथदबा अमदी हाइबा ग्राउंड रूल सिंग असि लुप अनि असिना अमदी लुप अनि असिगी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन पुमनमकना ngakna चटलिबा मखै आर्मी असम राइफल्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सिंग अमदी स्टेट पुलिस ना मखोगी मथकदा ऑपरेशन चथदबा हाइबा वाफम सिंगसु याना चेरोल असिदा मयेक सेंगना पल्ली नाकल अमरोमदा कुकीजो काउंसिल का नाकल अनिगी वारी मथंग सानरक्लबगी मतुंगदा काउंसिल असिना नेशनल हाईवे नंबर 2 हाइबदी इम्फाल दिमापुर लंबीदा मी चथोक चसिन अमदी पोचै पुथोक पुसिंदा अथिंगबा थमलंबा अदु लौथोखरे हंदक नुमित खरनी असिदा कुकीजो काउंसिल का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कांगबुगा तांकक कयारकता वारी सानदुना लाखी मसीगा इरोइनना हौजिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर दा चटकनी हाइना थौरांगलिबा असिगी येंगबा मओंग मानबा खोंथांग अमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना ngasi thadorakhiba cherol amada कुकीजो काउंसिल ना नेशनल हाईवे दा अथिंगबा थमलंबा अदु कोमथोकले हाइना खंगलखिबनी नाकल अनि ना यानबा अदु की मतुंग इन्ना कुकीजो काउंसिल ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिजनरीबा मसीगी लानमी सिंग असिना नेशनल हाईवे असिदा ngak senbagi thabak changsinbada mateng pangani haina su yanakhi इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगचता लाकलिबा सेप्टेंबर 13 लाकनी हाइना थौरांगलिबा सिगिदमक मणिपुर लेंगा की माइकेदगी इम्फाल मनुंगी लंबी सरोकी केब मौबगी थबक कन्ना चथरी हौजिकमकी ओइनदी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तगी नरेंद्र मोदी मणिपुर की खोंगचत की मनुंग चन्ना चुरचानपुर अमदी इम्फाल दा लाकनी हाइबगी चपचाबा ऑफिशियल की ओइबा वाफम खंगहलकपा लेट्री अदुमकपु लेंगा असिगी चीफ सेक्रेटरी ना अगस्त 19 दा ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस दा पांगथोखिबा मिफम अमना यामना मरु ओइबा इंडिया की मिसक अमा मणिपुर दा हंतक लाकलबा याय हाइदुना इम्फाल मनुंग दा सिट सेंगबा केबा मौबगी थबक
पाइखटबा असिगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा खंगहनबा लेख्रबनी हाइरी मसिगी मतुंग इन्ना हौजिक इम्फाल मयोलदा लेरिबा कंगला मनुंगदा हेलीकॉप्टर ताफम हेलीपैड हौजिक कन्ना सेमगतली मसिगी मथक्ता हेलीपैड असिगा हेक थंगनना कंगला मनुंगदा लेरिबा पाक चाउरबा लंपाक असिदा करिगुंबा नरेंद्र मोदी लाक्लबदी हाइदुना मफम अदुदा महाकना मियामगी मफमदा वांगांगफम चाउना हौजिक सेमगतली नरेंद्र मोदी न था असिगी तराहुमदोइदा मिजोराम की कोनुंग आइजोलगा लेबाक असिगी मफम सिंगा समनगदबा अमता ngairaba सैरांग वायरवी रेलवे लाइन नुमित असिदा संगारबा याना लेरी हाइरिबा असि संगारमलगा महाक मफम अदुदगी चुरचानपुर तमना हेलीकॉप्टर दा लाक्लबा याय मफम अदुदगी अमुक इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाउबा अमुक लाक्तुना एयरपोर्ट तगी इम्फाल की कंगला तमना अमुक लाक्लबा यारी एयरपोर्ट तगी कंगला फाउबगी लंबी परिंग असिदा हौजिक रांगपांगी मचू संगबा अमदी लंबी की मेदियानदा हौरिबा उ पांबी सिंगी मसा थाबा लोइनेना लंबी मताई सिंगदा ब्लैक टॉपिंग तौबगी थबक हौजिक चंगसिली नाकलमरोमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना था असिगी अनिशुब चयोलदा मणिपुर दा लाकपा याय हाइना पानरिबा सिदा करिगुंबा महाक लाकलबदी इचम चमना लाकलगा चतखिबा यारोय महाकना लाकपा मतमदा लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मियामना अवाबा कया मायोकनरिबा असिगिदमक्ता मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइना लोकसभा की एमपी डॉक्टर बिमोल अकोइजमना डिमांड तौरकली पनबयाबदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कुमजाली सिंह निगे सुपना कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी हौना चही अनि हेना चथरकलबा इरांग असिदा ngasi फाउबा लाक्तुना येंगसिंदे हाइरदुना ओपोजिशन पार्टी अमदी सीएसओ कयाना थेंखांग कयादा पेंदबा फोंगतोक्तुना लाखिबनी इरांग असिना मरम ओइरगा ngasi फाउबदा यामद्रबदा मियोय चनीगो होंफुगी पुंसी बिखमनखिबगा लोइनना मियोय लिसिंग कया अमना लांजेनदुना लेरिबनी लोइनना नोंथोंबम बिरेना चही असिगी फेब्रुआरी थादा चीफ मिनिस्टर फम थादोख्रबा मतुंगदगिदी प्रेसिडेंट रूल्स थमलखिबनी थाजबा याबा पाव अमगी मतुंग इन्ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हंदक सेप्टेम्बर की तांग 12 दा चटकदौरिबा मिजोराम खोंगचत की मखा चथरकपा सरुक अमा ओइना मणिपुर दसु योक्सिलंबा याना लेरी प्राइम मिनिस्टर मिजोराम दा थुंगलबा मतुंगदा मथंगी नुमित हाइबदी सेप्टेम्बर की तांग 13 दा मिजोराम की बाइराबी सैरांग रेलवे लाइन संगाबना मरु ओइबा थौरम ओइगदौरी अदुम ओइनमक मणिपुर लेंगा की ऑफिशियल सिंग अमदी बीजेपी की लुचिंग सिंगी मतुंग इन्नदी प्राइम मिनिस्टर ना मिजोराम की खोंगचत असी लोइसेलबा मतुंगदा मणिपुर दा लाकनी हाइबगी चप चाबा पाउदी लेते हाइरी लमदम असिदा तंगदु लैताबा अमा पुरकननबा इंडिया लैंगाकना लौखलकलिबा थौरांग असिबु अखोय खुदिंगमकना सपोर्ट तौमिनसी हाइना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए खुमुकजिम जोय किशन न फोंगदोरकली वाफम असिंग असि खुयाथोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा जेसीआई वीक डे की थौरमदुगा मरी लेनना पाउमी सिंग उनबा अमदा महाकना फोंगदोखिबनी एमएलए जोय किशन न मखाताना फोंगदोखिबदा अखोय की हौजिक यामना मरु ओइरिबासी लमदम असिदा तंगदु लैताबा अमा पुरकपा हाइबसिनी हाइरिबा तंगदु लैताबा दम अमा ओहनबा हाइबसी नतना हौजिक अतोपा अमता लेते मणिपुर दा थोकलिबा थौदोकसिंग अमदी तंगदु लैताबा खरा हंजिलकले हाइबा याय मसिदा ब्लेम गेम तौनदुना लेबगी मतम नते अफबा तौबा मीदसु क्रिटिसाइज तौबा अमदी फत्तबा तौबदसु क्रिटिसाइज तौबा हाइबसी अरानबा थबक अमनी हाइरिबा मियोय अमना अफबा तौबा मतमदा अफबा तौवी हाइबा ngamba अमदी फत्तबा अदुबुसु थेंगननबगी थौना लेगदबनी अमरोमदा कंट्री अमगागी बाउंड्री लाइन खाबा हाइबसी तौद्रबा याद्रबा थबक अमनी मसिदा अखोय खुदिंगमकनसु सपोर्ट तौपम थोकपनी लेबाग असिगा ताइनरिबा म्यांमार बांग्लादेश चाइना अमदी अतै लेबाग सिंगी मरक्ता ngamkhai khaba haibasi yamna maru oibata natana aikhoigi leibak asigi lamsing asi masak khangdokpa haibasi yamna maktangai fadaba amani maram aduna kanagumbana boundary line khaba asida ayet apan tawriba si tawbiganu loinana aikhoi masel furup amana amabu hatoknana ba sinba amadi hanthana yengnabagi wakhalon thadokna duna apunba manipur ama semnana ba hotnaminasi haiki Master boundary line khas hai bunate aduna akoi ki border step order pillar fencing mari ba Myanmar ga thangna ba na tar Sina ga Bangladesh any country amaga masidi boundary line kha basidi akoi ki masi
तौदब यादब थबक नै से अपील तौजगे यूनियन गवर्नमेंट अफब थबक तौखलसु थागत पाहिनदब असोइबा अंगाम कनाम तौरसु सोइर हाइब क्रिटिसाइज तौब ngamdब अदुगी वखंदो लेतारगति मदु अखोई वांगना होनब याम वानी हुजिकति पृथ्वीद लेरिसिंगसे अमग अमग चखोपद लमजेन तानरब मतमनी अदुना हुजिक आई सामक सु बीजेपी के एमएलए 100% खंगे तौबुसु पब्लिक द लेबि स्पेकुलेशन सिदी प्राइम मिनिस्टर लाकनी ना हुजिक मैम सेम सारिबा ऑफिशियली होना बीबीआईपी न हाइबोनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिंग पंद्रह सुमैम लॉफुल स्पेकुलेशन दी मणिपुर पॉलिटिकल सिनेरियो अचौबा अहम ममन लाकपे सिदी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी मरुमदा कुकी चिन सिंगना कम्युनल की ग्राउंड लमदम असिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा सिदा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन्ना पाइखत पमथोकपा थबक सिंग पाइखत पियो हाइरदुना इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मदी मणिपुर की गवर्नर दा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी की खुथांगदा सिटीजन्स फॉर जस्टिस मणिपुर CFJM ना पिसिनखिबा चेरोल अमदा तोंगान तोंगान पर डिमांड कया थमख्रे इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी मणिपुर की गवर्नर की पुकनिंग चिंगसिलदुना CFJM की चेरोल असिना हाई मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिगी मरुमदा कुकी चिन सिंगना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन असी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओई मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असी कांगलुप अनिगी मरक्ता खंगहौदना थोकलकपा इरांग अमा ओइना उरगसु मतम कुइरबगी ममांगदगी येंगसिनबिदना लेरखिबा बॉर्डर लानसिनदुना मणिपुर दा कांगलोन काइना चंगसिलकपगी थोंग असिना इरांग असिगी मरु ओइबा हौरकफमनी हंदक इकुई कुइद्रिंगै की ममांगदा असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखराना हौखिबा इंकुम जालिसिंगनी के सुपना कुनगा मरीगी डिसेंबर 19 हौना ngasi फाउबदा म्यांमार दगी चंगलकपा मियोय लिसिंग निफुगा निथोइरोम बायोमेट्रिक मैपिंग तौख्रे हाइना फोंगतोखिबसु लेख्रबनी मरम अदुना लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असी कांगलुप अनिगी मरक्ता थोकपा इरांग खक्ता ओइना उबा चुमलोय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 की मतुंग इन्ना स्टेट अमा reorganize तौबा याय हाइबगी अयाबा पी अदुम ओइनमक ngasi फाउबदा कम्युनल की लाइन दा हाइरिबा आर्टिकल असी सिजिनखिबगी थौदोक लेखिद्री ngasi फाउबदा इंडिया दा कांगलुप अनिगी मरक्ता इरांग थोकपगी अचौबा थौदोक कया अमा लेख्रे थौदोक सिंग अदुदा इरांग लोइसनबनी हाइदुना तोंगाना एडमिनिस्ट्रेशन पिथोकपगी थौंग अमा ngasi फाउबा लेट्री करिगुम्बा हंतकी इरांग असिदा मणिपुर इंडिया लेंगाकना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन असी पिथोखिबा तारगदी मदुना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी अमदी इंडिया की बोनाफाइड सिटीजन सिंगी राइट ता चाउना सिंगनबा अमा ओइरकनी लेंगा की थबक थौरम सिंग अमदी मरुओइबा सेंसिटिव ओइबा पोस्ट सिंगदा मपानदगी चंगलकपा मितोप सिंग याउसिलकपदा नतना लेबाक सेंबदा याउरिबा सिंगी मरक्ता याउसिलक्तुना नेशनल सिक्योरिटी का मरी लेनबा कॉन्फिडेंशियल ओइबा चेचांग कया अमा अरानबा मियोय सिंगी मखुत्ता ताखिबसु याय फिबम असिदा कुकी सिंग खक्तगी ओइबा टेरिटरी अमा पिथोखिबा हाइबसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल दा इंडिया असी सेक्युलर ओइबा लेबाक अमनी हाइरिबा असिगे मायोक्तो ओइगनी चेरोल असिना मखा तारदुना मरी लेनबा चेचांग सिंग पाइदबा मितोप सिंग मणिपुर की डेमोग्राफी दा सेमदोक सेमजिन तौरिबा अमदी मणिपुर की नेशनल इंटीग्रिटी दा सिंगनरिबा सिंगी मथक्ता थिजिननबा हाई लेवल नेशनल कमीशन अमा अथुबदा सेंबियु कम्युनल ग्राउंड दा तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबना रिजेक्ट तौबियु इलीगल इमिग्रेंट मसक खंगदोक्तुना डिपोर्ट तौबियु नत्रगना मखोइगी मथक्ता खुदक्तगी हौना लीगल एक्शन लौखतबियु नेशनल सिक्योरिटी की येंगलगा लेंगा की थबक लौबा मतमदा बैकग्राउंड चेक निंगथिना तौबियु लॉ एंड ऑर्डर ngaknanaba पाइखलकपा थबक थौरम सिंह कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग चन्ना पाइखतपियु चुरचानपुर फर्जोल अमदी कांगपोकपी गुंबा कुकी सिंगना ताबा डिस्ट्रिक्ट सिंग असिदा अनौबा विलेज कया अमा चोंखलकलिबा असि मरिक चुमना वेरिफिकेशन तौबा लोइद्रि फाउबा रिजर्वेशन दा बेस तौबा रिक्रूटमेंट पुमनमक लेफनदुना हाइरिबा मफम सिंग असि रिजर्वेशन लॉकडाउन जोन नि हाइना लाउथोकपियो हाइरी प्लेटफॉर्म वर्कर अमदी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिंगबु ईश्रम पोर्टल दा रजिस्ट्रेशन तौहननबगी स्पेशल ईश्रम कैंपेन अमा ngasi थौबाल दा पांगथोखरे मणिपुर लेंगा की डिपार्टमेंट ऑफ स्किल लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल सिंधुना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन काउंटिंग हॉल दा पांगथोखिबा ईश्रम स्पेशल ड्राइव अदु डेप्यूटी कमिश्नर थौबाल हना कामैना हौदोखी
कैंपेन अदु हौदोकपगा मरी लेनना वांगांगबदा डेप्यूटी कमिश्नर थौबाल हना कामैना हाई ngasi pangthokliba e-shram special drive asina district asigi platform worker amadi unorganized worker singda leingakna piba security benefits amadi insurance phanghanbada mateng oiragani hariba universal account number asida worker natraga labor adugi database loina yaugani masina leingakna piba security benefits sing phanghanbada mateng oiragani ngasigi campaign aduda beneficiary singda UAN yauba card su yenthokani campaign aduda additional deputy commissioner Thobal A Amarjit Sharma su saruk yakhi Manipur Population Control Board amadi mayang imphal Municipal Council na council asina konba mafam singda famliba wholesale dukan singda ngarang chathakiba drive amada high riba dukan sing asidagi single use plastic yauna plastic ki polam kilogram chahum ga kuntra ni thoirom phagat khibaga loinana fine thian khre high riba plastic ki polam sing asi makha ta na yolamba thengnarabadi dukan sing adu sil tawsalagani haina akan ba section wasu thamkhre hairi ngasi fagat khraba polam sing adu matam kharadi MIMC gi office ki custody da thamlaba matungda recycle taunanaba mapalam gi EPRS farm amada Manipur Pollution Control Board ki khuthang da tharagani haina mayang imphal Municipal Council gi senior executive officer Naurem Anita na phongdorakli Lamzing Maira Sapam Robin Hood Maitegi Tara Suba Ningsing Thoramga Mari Leinana Ngarang Manipuri Students Federation MSF Thobal District Committee na Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thobal District Branch amadi Blood Center and Transfusion Unit District Hospital Thobal Khangaboka Khusamnaduna Sinba Voluntary Blood Donation Awareness Campaign Camp amangarang MMRC and Unity Park Khangabok tapang thokre campaign ki saruk ama oina ISBT BCNTU DIS Thobal Khangaboki Dr. Robindro Singh KM Higher Secondary School Khangaboki Principal Dr. KS Roman Kumar Mangang Siroi Ngari Khangaboki Proprietor E Nityai Singh Amadi AVBD Thobal District Branch ki Secretary Nabukumar na matang sitna athoiba mitung thoram mapu amadi akhanaba mitung lensing oina saruk yakhi Thoramatuda Blood Center asigi Dr. S. Robindro Singh na miyamda blood donation ki matangda wafam kaya phongtoki punna miyoi kunga nipan screen tawbada nupi ani yauna miyoi kunga mangana blood donation tawki masida siroi ngari khangaboki proprietor E. Nityai Singh amadi atai masak naiba blood donor sing yauna EP ki Jagi tararak suba koigi tariba koigi si tang ahum di tararak suba koigi lagi draba magi lairuan changiba numit siku sahi ma lagi draba matung dagi hauna sum angthokana lakjaba thorom amani aduga heroine na koigi angabok game blooming gi koigi mana tamjaramba school sigi da koigi magi moti sida koi tatana dum angthokana dum lai lakpasigi heroine na school sigi founder amadi laiba staff sing diga Thobal branch ki oina koigi district MSF district committee na sinbi langbi dana blood voluntary donation ma koi pangthokpi base haningai leitana thagatchari PMMSY Fisheries Schemes and Sport Registration on National Fisheries Digital Platform NPDP gi matangda nongmagi oiba awareness program ama Bisnupur District FFPO Cooperative Society Limited DSSS imphal na khusamna sinduna Naurem Mayai Lekai Bisnupur District ta ngasi pangthokre thoromaduda FRC Imphal Fishery Department Government of Manipur gi FI Sapam Jiten Bisnupur District FFPO Cooperative Society Limited ki President Naurem Kanta amadi VP L Tombana athoiba mithunglen oina sarukyaki thoromaduga mari leinana Bisnupur District FFPO Cooperative Society Limited ki Secretary Oinam Sarachandrana phongtokhibada Bisnupur District asina Manipur gi khwaidagi yamna nga puthokpa mafam oibana ngami singna hena pothok puthokna bagi tamak lengak na piriba scheme
kamdona lawgani lawraba matungda karamna nga yokani kamdona production tawgani loinana karamna marketing tawgani haibana chingba khanganabagi damak loinana FFPO amadi ngami sing punna chapminaduna ngasi pothok hena puthokminanabagi damak thoram asi pangthokpani hairi nga yokpa aduga nga masaka pa aduga nga gi production je manipur da khwaidagi hena nga puthokpa mafam jaga oibana maram oiraga akhoina hairiba Bishenpur district FFPO society ase National Fishery Development Corporation NCDC gi makhada makhogi guideline gi matungina Department of Fishery Governments of Manipur ga tied up tawraga hairiba society si semjaraba matungda ngami singi damakta yaifa thorang matau karamna scheme gi kana logani scheme lauraba matungda matau karamna nga yokani production kamai puthokani nga gi marketing kamdong na tawgani haiba jigi matang da akhoi lepa leitana ngasi bawda sangjan jariba FFPO gi dugumlaba thabok thauram asida Bishenpur district ki lamdam sida laibiriba district sida laibiriba ngami mayamna akhoi gi district gi akhoi gi FFPO gi society asiga punna hairiba Manipur da akhoi gi nga gi production walibagi pot ase akhoi menkhatpa ngamnabagi damakta punna akhoi farmer plus akhoi group se punna district level sagat minaraga Manipur gi waliba nga gi production ase punna hengat minanaba sinminasi Nongmagi oiba free eye checkup camp ma Voice of Kumbina Dr. Helena Eye Hospital and Institute kapuna khusamna duna ngasi Kumbi Lai Sandong Laibung Harau Thel da pangthokre Hanagi Deputy Inspector of School Moirang Social Activist Moirang The Mega Chandrana sponsor tawraga pangthokiba lemna mit layeng bagi camp atuda Voice of Kumbi gi General Secretary K.I. Vungo Chandrana phongthokibada Camp asida ophthalmologist doctors atai staff tarani thoina punna mioi kun mit ki anaba kaya ga mari leinana lemna checkup tawkhi loinana hidak langthak kaya amadi anoki frame sing lemna fanghan ki batanatana anokta hapkadaba lens sing ahongba mamalda fanghan ki amadi mathau taba surgery singi damakta patient singna Dr. Helena Eye Hospital and Institute ta lakpa matamda lemna pickup amadi drop ki khudong chaba pibaga loinana operation da changkadaba hidak langthak sing hospital da laiba chabagi charges sing lemna pibata natana cataract and pterygium ki anaba sing da yamna ataba mamalda khudong chaba sing pigani hairi Manipur da laiba mipum khudi mo haiba tare adoki mate mitchi adoki mate ayamna loina sokna re haiba tare tasena harawda masi umma myam ji khara do ju kana ga khanlaga khoi adman tawga boss of kumbi na kumbi 1 number 1 to 9 dagi ayambani ado atopa 1 number 1 to 9 dagi atopa ara apa akoi kumbi kendra jida laiba nauda khong ke emphabi phawba thamgai phawba adoki matik mai pakna yengi haiba tare phawda khoi mi masing je misani me amu admai na yeng le hai tare Masana Masabu Social Activist ni Haizeba Kumbi Bazaar Development Committee ki Chairman Jaya Khangembam na media da Welcome to Kumbi dagi wangu fauba lambi gi pothole mensin bagi thabak surak pada lephan khiba adu BJP Kumbi Mandal gi President na Hairakibadagi Tokibani Haina Fongtorakiba Wafam Singadu Yumfam Yaudaba Oidapa BJP Kumbi Mandal gi President Bu Mingchathia Nanabu Hotnabani Haina BJP Kumbi Mandal gi President Seram Angau Sanana Fongtokre Wafam Singasi BJP Kumbi Mandal Nasinduna Mandalasigi Secretary W Thoiba Organization Secretary and Opendro Amadi Kumbi gi Ima Singh Kaya Suyauna Wangu Tera Khongda Leiba Mandal gi President gi Yumda pangthokpa pawgi mifam amada BJP Kumbi Mandal gi President na Fongtokibani Seram Angau Sanana hai July gi tang kun ga tareta kido Kumbi na sinduna ibudau ising chaiba Laibung Kumbi da Kumbi Municipal Council gi Ward number 1 dagi 9 fawbagi manungda lariba local luchingba sing club ki mera paibi sing yauna pangthokiba mifam amada Jaya Khangembam masa susaruk yakiba mifam aduda pothole menduna lambi semlamba adu semba toklo MLA Kumbi na tha ani gi manungda lambi sem lagani haiki hairiba wafam adu numit aduda BJP Kumbi Mandal gi President oiriba angau sana mahak masana Sukhai haikide wafam adu haikide haibagi chap chaba praman sing numit adu da tinkiba miyamna khangani mahakna makha taraduna hai Jaya Khangembam na mahaki khongloi singna
मियामदगी सेल खाइरगा लंबी सेंबदा MLA कुंबी अमदी BJP कुंबी मंडल की प्रेसिडेंट ना अयेट पपी खिबा करिशु लैते पिशु पिरोय मखोइना लंबी सेम खिबा मतमदा पैसा की अवार्ड पर लैरे हाइदुना MLA की मनाक्ता लाक्तुना सेल खरा हापियु हाइना लाखिबा मतमदा MLA ना सेल हापखिदे मरमदी नोंग हांगबा हौरक्लबनिना लंबी सेमननबा थौरांग थौसेल सिनबा मतमनी मरम अदुना सेल हापखिदबा अदुना मखोइना लंबी सेमबा लोइसंदबनी हाइना लौवी जया खांगेंबमना असुमना मियामदा लाना उहननबा मखाताना होनरक्लबदी कोर्ट की मतेंग लौरगा लोगी ओइबा चैराक फंगननबा खोंगथांग लौखटलगनी हाइरदुना लंबी असि सेमननबा PR गवर्नमेंट का तानरगा अथुबा मतमदा मियामगीदमक्ता लंबी असि सेमननबा थौरांग लगनी हाइखी मियामना चटपा यानबगी लंबी अम सेमगे हाइबगी हौजिक पाउबा तनबा चेन चोंगना होननिगै मरक्तुदा मखोइना लंबीदो मतिक चाना सेमगनि हारमगा सेमबा ngamdabadुदा तसेंगना हारगदि मरम लैतना मथौ लैतना मखोइना लंबी सेमनिना अखोइदा करिगी पैसा निनुना अखोइना पैसादु पीदबनि प्रजागी इंटरेस्टता प्रजाबु वहालगे अदने MLA ने पीदबसु नते मखोइगी थवोंगदो अखोइदा MLA मा लैरे केंद्र सिगे MLA जगा ताथोक तसिन तौनरकांदा ए तामो यामबा कौबु याबा मिंगौम कौरकांदा सिबावगी स्टेजता अखोइना सुमाइना हार्ली अखोइ मतेंग पांगजरगे तामोना MLA ने सुमाइना सि तौबिरो हाइदना कोऑपरेशन पेनरगा हाइना सिग्नरगा तौखिबा थबक खुसु लंबी खुसेम नतबनिना मदु MLA ने रेस्पॉन्स लौदबनि कैसु लैतबा जया खांगेम अमना आइगी मिंग फलगा मीडिया दा हापकसे मसि आई सा न तराइना लौदे अदुना मतुंग मनाव ngasi हाइबा निमिसिदगी जया खांगेमना असिगुमलबा मतुंग हुक्तबा वरी वताइ नत्रगा मीडिया दा फोंगलकपा तारगदि मागी मथक्ता अकनबा आइनगी थोंगदा संचलकांदा महाकु FIR चनबगा लोइनला तौबा याबा खुदिमक कोर्ट की थोंगदा मागी मथक्ता तौगरी हाइबसे आई प्रजा मियाम खांगना मीडिया की थोंगदा थमजरी अनिशिबा मोहम्मद सानी फाउंडेशन डे का मेमोरियल लेक्चर की थौरम ngasi क्वाक्ता बाजार की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा 2025 असigi ओइना नेट अमदी नीट एग्जाम सिंगदा माइ पाकलखरबा अमदी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 10 अमदी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 12 के एग्जाम दा मार्क वांगना फंगलखरबा मियोइ महैरोय नुपी मचा अमदी नुपा मचादा सर्टिफिकेट मेमेंटो अमदी कैश अवार्ड पीदुना मखोइबा पुकनिंग थौगतखी थौरम अदुके अथोइबा मिथुंगलेन ओइना असिस्टेंट कमांडेंट CRPF बिष्णुपुर मोहम्मद आसिफ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हकीम DM यूनिवर्सिटी मौलाना इस्लाउद्दीन कश्मी जामियात उलामा बिष्णुपुर डॉक्टर रुइकिया खुलाकपम असिस्टेंट प्रोफेसर लिलोंग कॉलेज अमदी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रफीजुद्दीन शाह मोइरांग कॉलेज सुसरक्याखी थौरमदुगा मरी लेनेना डॉक्टर रुकयाना सोशल मीडिया दा महैरोय नुपी मचा सिंग द पीबा फत्तबा चैथेंग सिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स हाइबा हिरम असिदा सुगाइना वांगांखी लोइनेना असिस्टेंट कमांडेंट CRPF मोहम्मद आसिफना थौरमदुगा मरी लेनेना इंखलकलिबा अंगांग सिंग द सोशल मीडिया गे अवेयरनेस यामना मथौ तारी अमदी सोशल मीडिया बु चुमना सिजिनरबदी तुंगी युम्बिरल ओइगदबा महैरोय नुपी मचा अमदी नुपा मचा कयाना फ्यूचर करियर सेंबदा अचौबा मतेंग अमसु ओइगनी हाइना फोंदोखी पौराबी याइफना हारोल कांगलु PYNK पौराबी की कुंट्रा मापन सुबा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कम सोशल सर्विस कैंप की हौदोकपगी थौरम अमा ngasi पौराबीदा लैबा लुप असिगी संगलेंदा पांगथोखरे थौरम अदुदा RK निमाई रिटायर्ड IAS ना चीफ गेस्ट के रोनेन मैतई प्रेसिडेंट पौराबी याइफना हारोल कांगलुपना प्रेसिडेंट अमदी अतै मसक नाइबा मियोय कयाना सरुक याखी लुप असिबु लिंखत पिरंबा लैखिद्रबा L कुलचंद्रा अमदी महाकी लोइनबी लैखिद्रबी L ओंबी याइमगी मफमदा ngamjaba चाकलेन अमसु कच्चबा याउना थौरम अदु सिनखिबनी थौरम हौगलकपदा लुप असिबु लिंखत पिरंबा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा हई लैकत खिबगा लोइनना हंतकी लैबाकी इंकुम जालिसिंग अनिगा सुपना कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी हौखिबा इरांगद लैखिद्रबा सिंगी मफमदा इकाय खुमनबा उत्पो ओइना मिनिट अनि तुमिना लेवखी सरुक याखिबा वांगांग लोइसिंगना लुप असिबु लिंखत पिरंबा लैखिद्रबा
L Kulachandragi Punsi Amadi Mahakna Paurabi Amadi Maike Asibu Nisagi Ipaktagi Thapna Lainanaba Lamzing Birambabu Nahona Ningsingki Loop Asiki Secretary Soro Kaibam Ningtem na keynote speech Piraduna Hai Lake Hidraba L Kulachandrana Paurabi Amadi Maike Asigi Nisagi Ipaktagi Kallu Tinjang Kaijang Daba Tungi Yumbi Ohensi Hairamba Adu Ngasidi Lamdam Asigi Nahasing Asi Nisagi Ipakta Thapto Khanba Kanbang Amdre Haiki Chief Guest Oikiba RK Nimai retired IAS Nahai Inkum Jali Singamaga Chamapan Marifugi Adwaida Manipur da club Sembagi Chatnabi Ama Laki grassroots level da work Tobasi Khul Laikai gi level da club Sembana Heli Manipur si Yamna Chamamnaba Phibam Amada Lairakle Matam Amada Ahallaman Singna Chatna Lonchet Pauro Pautak Pirami Adubu Ngasidi Sel Piduna Nekthokle Ngasidi TV na mobile na silakle Maram Aduna Aikhoigi lam asida ahongba kaya ama lakle mahak na hai aikhoina matik chaba afaba mihut khanba ngamdabadagi leiba kangkhong chaiduna wari bani chahi kunthra mapan dang nate paurabi yaifana harol kanglup asi chahi chani chahum tik tik launa leibiu haina arkeni maina pausel pikhi Laibaki Rangna Maram Oiduna Imatam Palai Rembi Wangugi Langban Lai Haraubagi Thoram Pangthoktana Lakiba Adu Chahi Asidagi Hauduna Imatam Palai Rembigi Langban Haraubagi Thoram Pangthoklagani Haina Lai Committee na Fongdorakli Wafam Asingasi Imatam Palai Rembi Wangugi Langban Lai Harau ba Mathoi Tamgadaba Singi Mangoinana Kumbi Assembly Constituency gi MLA S Prem Chandrana Imagi Sana Sangai gi Nauna Rangtaiduna repairing Tauba Aduda Laifam Panadagi Committee gi Mihut Amasu Oiriba Hanagi Wangu Gram Panchayat ki Pradhan L Saratna Fongdokibada Ima Tampha Lairembi Wangu gi Harau Mathoi Kabagi Thoram Asi Kalen Hauraba Amadi Langban Harauba Haiduna Ahalu Pana Amadi Laifam Pana Wangugi Pana Animaki Ahalamal Haktaki Chathaduna Kumon Kumza Kudingi Imagi Harau Mathoi Kabagi Thoram Sing Pang Toktuna Lakli Tokliba Irang Asina Laibaki Tangdu Laita Daba Fibam Amada Lairakibana Imagi Langban Haraubagi Thoram Pang Toktuna Lakiba Adu Lamdam Asida Ingtapa Fibam da Karakara Hanzilakba Haurabanina Handak Lakadoriba Langban Thada Imatam Palairembigi Harau Mithoi Bagi Thorang Tauriba Siga Iroinana Imagi Sana Sangai Asi Nauna Machu Mamen Kaya Taiduna Masak Thokna Kumbi Assembly Constituency ki MLA Sanasam Prem Chandrana Mateng Pangbirak Pasida Imatam Palairembi Harauba Committee Ahaluk Pana Amadi Laifam Pana Wangu na Hainingai Leitana Taubimal Khangbagaloinana Tungi Punsida MLA na Tauruba Thabak Thoram Singda Mai Pakpada Imana Pina Bibo Oirasuno Haina Fongdorakle Laibaki Rang Maram Oiduna, Matam Kuina, Ima Tamphalerembigi, Langbal Lai Harau Wadana, Sayani, Sayimada Anirak Imagi, Haramatoi Kabada, Langban Hada, Harauba, Kumai Tawudu, Laibaki Rang Maram Oiduna, Matam Kuina, Pangkutuna Lakadu, Kumsi Sahidi, Alu Laifamgi, Apunba Praja Singap Kanare Haraga, and the Sahidi, Langbal Lai Harausi, Hina Lepnabuga, Irunana, Imagi Sana Sangai Si. Repairing to Bidana, Lay Birambadu, and Lai Harani Hybasiga Ironana, Kumbi Kendragi, Ozuzik MLA Obiriba, Honorable MLA Shiri Sanasam Prem and the Gimi and Makada, Yamna Fazana, Imaisana Sangai Sibu, repairing to Biduna, Prazadanga Sikusina Bire, Sigironana, Matung Tarapada, Honorable MLA Gi, Tauru Batava Kudimakta, Ima Bima, Tausan Biva, Amadi Prazapunamagna, episode Tori Hana Pundoksari. Poklen Pokpa Artists Association Sumanglila Kanglup ki nauna puthokadaba nong thang amadi aina heli nungsiba haina mingthonba play anigi yaifa thoni thoram ngasi langthabal kunjada pangthokre nong thang play gi aiba Ajit Kumar Laishram amadi aina heli nungsiba play gi aiba yengkhom samanandani lila sing asibulam jinglam taklibana Sarat Karni Play asigi producer Sanjit Ningthaujani Lila asida maru oina saktam langliba singdi nupagi saktam da Saratkar Guna Ratan Lai Deva
Happy Rajen, Sachi Amadi Prem Soroni, Amadi Nupigi Saktamda, Denu, Solendro, Amadi, Kisanna, Maru Oiba, Lila Roy Singh Oiri. Thauramga Mari Lenana Play Director Sarat Karna Haikibada, Play Asida Maru Oina Social, Amadi, Romantic Play Oiri, Matam Khara Lebaki Oiriba, Pibam Amadi Covid Namaram Oiduna, Lep Luragasu Atubada, Miyamda Kusinanaba, Sem Saba Hauragani Hairi. Hauzik Sanabaki Power Muk Lobirase. Gold medal ani, silver medal ani, amadi bronze medal ani lauduna Manipur team na Odisha da pangthokiba marishiba sub junior and senior national taekwondo championship ta punna medal taruk laubangam kre. August kungani pandagi September ani fauba Odisha Taekwondo Association gi mityeng makhada Odisha ki katakta leiba Jawaharlal Nehru Indoor Stadium da pangthokiba marisuba sub junior and senior national taekwondo championship 2025 thasi gi ani da loisin kre. Championship asida Manipur Amateur Taekwondo Association gi mityeng makhada Manipur dagi punna nupa nupi sanori kuntra humdoina saruk yakhibagi manungda Manipur gi ningthauzam Dhamendra na senior Pumsi freestyle male individual da silver medal ama Thongam Yaisana Chanuna female individual Pumsi freestyle da silver medal ama Laisangbam Chingthanganbi Devi amade Yumnam Jetli Singna pair Pumsi freestyle da gold medal ama amade mixed team Pumsi freestyle da Ningthauzam Dhamendra Yumnam Jetli Kumbong Mayum Aditya Wahengbam Lankhomba Laisangbam Chingthanganbi amadi Khwairakpam Linthoigi teamna gold medal ama sub junior Pumsi freestyle pair da Ukalaibi Ningthauzam amadi Ukalaibi Ningthauzam amadi Potsangbam Siddharthna bronze medal ama lauki Ningsing Bayai Singjamai Okram Laikai dagi Dolendro Khetri amadi Oinam Rojitagi Machanupa la Nakpigani Lamnganba Khetri Mayumna bronze medal ama lauduna championship asida Manipur gi ahanba medal account hangtokhibani. Hauzik aying asagi pau amuk lauminarase. ICAR Lamphilpat ki Agro Meteorological Field Unit Amfudagi Pirakpa aying asagi report amagi matung ina ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree kuntrani thoke dasmik suino oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree kungama thoke dasmik manga oiki nungshit tayawba ising manilgi chang na ayukta chada marfutarani thoi amadi nungthildena chada homfuma thoi oiki ngasi chukhiba nongjugi chang na millimeter suino dasmik suino ni. Loisilakpada maruiba pau amukhana thamjari. Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongchat ki mangoinana Kuki Lalalup Singha India government ani gi marakta suspension of operation sangdokpa gi khuyat pinakre. Kukizo Council na National Highway number 2 imphal Dimapur lambida mi chathok chasin amadi pot chai puduna chatpada athingba thamlamba center ga yanabadagi athingba du lauthokre. India ki Prime Minister Narendra Modi Manipur gi khongchatta lagliba September 13 da lakani haina thaurangi ba sigidamak Manipur lenga ki maikai dagi imphal manungi lambi sem sabagi thabak hausi kanna changsille. Amadi Prime Minister Narendra Modi na Manipur da laklabadi miyam da lale haizagadabani miyam na mahakpu matau karamna okadauribano haine MP Bimol akoizamna hanglakli. ISCOM media na santok chaba Manipuri pau pungja sifau bagi oinadi matang swaisa loisinjare makhataba pau singidamak ISCOM media bu adama yeng taduna leibiu.